chi bai vek ule ei tun la ya na chung changa in bum na abikin sales lampanga alar hle maya ke hi MA economics kania Bangalore ring ka zir chuaka ka zir zo nu hianin sales lampang ka tuya wangin sales lampang ka luta voina hianin sales na chung chang te interview on lockdown tlang puite na kan apply dan le I na kan apply dan vela kha lo soi ka tuma hi na zong mek tele na la zong le tur te pon kan trang kai pui ka ringa chu wang chunin he video hi karon siam ve ni o sales na kan ti hianin thilwa zor ngor kha akok berlowa sales sa chuanin business ani emo I company khami a than theina turata na I thoktu poimo tak mai role poimo tak mai play to kha kan ni sales role hi chrang an thren thina I atlang puin ei kan thria thiam thei dan tur chuan inside sales le field sales angin soiteila inside sales kan ti hawa hianin I office chunga tanga tho ngai ang chi antian phone call te email le khatiang thon manga tho te khatiang khan ni thina field sales kan ti hi chuanin avakal chuwa client te customer te va muwa khatiang vela kha field sales chuan kok ber thina business development kan ti te chuanin sales representative kan ti te ting te po hi professional sales veka kan ta sales hi title rang kan ti kha chuanin kan role play point anglawa athena chuanin 50% inside sales kan khoya athena chuanin enga field sales ka 50% te kan khoita kha chu company rang ale kan role play azir khanin ain anglo thina ni ei kan hretawanga Mizoram anga chuanin na velte kan han posianin naruakte an han posianin chanchin bua te emo social media etemo anan posta lo zat turte adil thei chinte le qualification te ngai angchi dekha an lo tar lang tlang pui thina job description ei mu thei hianin vak lo thina naruak velan posianin hemi abikin vairam angchi hi chuanin na kan han sondon hian antinan placement ani lo chuanin I enga thientena min refer te emo ani lo page on LinkedIn emo Naukri emo found it emo tiangkhanin Indeed te emo resume kan siama khangkha kan upload thina ni khatianga kan han upload khanin na ruak anga kha company thang khanin an lo posta khanga khanin ta chuanin job description JD kan ti te role and responsibilities mo per skills ang chi te khatiang thang kha an lo posta khata khanin khamit na apply tur khanin ka qualification in a phani chuanin khamit na kha kawa apply thin ta ni chuan khatia kawa apply khanin atlang puin HR 10 min lo call emo email emo 10 min lo thon thina interview ka nei hun tur te min lo shila ani lo pon interview ka pek thei hun tur ni tur te kamin lo zota khata khanin kan in biak dana zir khan interview tiang khanin an conduct thina ni abikin sales hi chuanin in an en ber ni thina hi chu trong kan thiam to kem ti hi an en tlang pui thina achana chu sales chuanin trong kan manai le trong kan thiam hi poimo em kha an en masak ber ti la kan soisual kher om lowe chuan I enge sales skills kan nei try MT te negotiation skills kan nei try MT te khang te khan en le bok thin ta khatiang entinanin achangchung kan va interview khanin interview war te hianin sales skills kan nei that lo min fi anatan khanin pen min zero laptop min zero tiang te khanin an ti thin ta tiang khanin khatiang khan kan performance sa thata sales skills kan nei tha an thria chuanin interview na te khanin ti khanin kan paltlang mai ta chang chuanin interview hi voi khatchi kan pe chang chuanin round khat enga round thum kan pek thum te pom ta ni kha chu company sanga in enga na an lockdown khain an lo wang khanin kha chu company azir te po khani thina interview kan han paltlang chi ata company kan lu don lai hi apoimo maya athena chunin interview kan nei lai ta kan expected salary engzan nge hlo ka be sei ta khamin zota chunin entinanin enge kami naruak velan post khanin kan hlo za tur kha sing thum singa ti te khatiang an post mek lai khanin company tam tak chuanin enge atlem theiang bara hlo tlem theiang bara min chor an tuma wang khanin chutiang za chu enge kan offer ang chete khamin ti ta khanin enge kanin don ve thina ni keini khanin an hlo an lo tar chu za ka hlo kan tuma wang khanin sing kwa sing riat sing sari velte sing anga tang sing sari te lo ti ta se keini kha chuanin ka expected salary chu sing riat sing ko nia te kha kan ti tiang khanin kanin don ton thina topa tiang khanin enge inrim na te kan siam thina o kha chu engpo ni se interview ban conduct dana khain ang lo ta chuna tlang pui thun khami interview kan paltlang to nu khan offer hi company pa ngai le rin tlak a chunin pengai ngei thina ni
hemi offer letter hi poimo maya I offer letter a hianin kan hlo za tur kan fix salary te I kan tho hun chung tur te le inge kan working days tur te khatiang zong kan tar lang vek thin ani chuanin chumi ba ka chuanin enge probation period kan nei hun tur te training kan nei hun chung tur te kan tar lang ta ya chuan khatiang sang kha kan ena chuanin offer min pek za ta hang kan lungo oi chuanin offer te kha kan chang let ta khami offer letter kan chan ma khanin atlang pui thuin company lian le rin tlak ang che chuanin enge an policy hi min thon tel thin ani khami an policy akha kan share chuak veka an policy akha I kan poma chuanin an offer min pek a hang kan lungo oi to kani chuanin khami offer kha kan pom ta chuanin khami company hang kan lut chau thin ta ne hemi offer letter hi karon soilan na chana chu hi apoimo maya I maxwell ang che ta po hianin enge offer letter an pem o ti veli ka hrechi lawa nge nia anin latopa itlinge tia anin chortop kha ka hrechi lawa hemi offer apoimo na chan chu achunga ka soitong khanin kan hlo za turte kan tho dar karte kan tho hun chung turte khatiang im kim khan tar lang vek ta I khata tak khanin entinanin hlo kha company khan min shen sak emo min pedu lo te po lo ni ta se ta khanin legal action kan lak theina turata na kan tran phung poimo do mai nia chuwa chenin offer letter hi kan ngai poimo sam tur ne company ange hlo sang do min lo tiama kan lut ani pon offer letter emo agreement angchi emo khatiang kha kan nei ani lo chuanin tho lo kha him barani chu abikin mizo thalai te hei phai lampang na thok tura local tam tak te pon ni thina I na anan mo offer thado an muan lo chuka an han thoka chuanin khami an thona company khanin hlo min pe lowa I chumi ka hlo chutiang za chumin shen sakati te poi om thina hemi enge mizo shoi tu te zoram pon mi te tianga te poi nan thlen fo thina ni baga ko police a complaint te pon the lut ve thina ama ero chu atak taka legal action kha la ka har ma chan chu khami offer letter kha an nei lo awang le I khami agreement ta kha I company ne na pa ngai taka an zia lo awang khanin tran chan tur mu mala khan nei lowa chu wang chuanin boina na sale zual te po an to pha fo thina chu wang chuanin na kan zonga kan thok don ani chuanin offer letter emo khami agreement emo le an company policy kha chiang do in kan siaranga offer letter kha I enge kan deal nge tur ni khami tel lo kha tho kha I him lo company kan lu dong khanin atlang puin training kan nei hun chung turte probation period kan nei hun chung turte kha offer letter khan chiang do nan tar lang thina athena chuanin khami probation period nei khelo khanin ang hetang ta pau khanin kan lut thin tho ta ne chuanin khamia khanin probation entinanin training hun chung oma probation period oma khami probation period zo khanin enge ang het ang do ta khanin min la lut ta company khanin chuanin athena chung contract ang do te pon asoi theng chu hemi hun chung ine thokonga I hemi probation period hi nge khami na thok thei tura I min en fia na hun chung kha ti mayang I sei fia dan ol samjong chuanin I khamia kha I kan tlinga kan thato kan ni chuanin khamia kha ne het te khang kan luta ani lo chom probation period chunga an du thu kan sam lo chuanin khami probation period chunga te poka achang chuan an pot sei thin ani I maxwell company veli tun lai chona lar khop maya hei training chunga hlo nei lo incentive le bonus ti vel te ka lo hmuwa I company pa nga ya ichuna ni na taka chuanin training chung hianin I hlo hi kan nei vek thina fixed salary kan nei probation period chungin fixed salary kan nei tiang chuanin eng company po company rin tlak le tha chuanin chu kal dan phung ani do vekta chuanin ka khami offer letter le an policy vela kan chiang takin incentive kan nei dan turte bonus kan nei dan tur vela kha company pa ngai le tha chuanin an tar lang vek thina kha emi offer letter te I khatiang vel ka maxwell hin an in pichu kem o katia I khami offer letter pelawa kan do in circle mai ni phega chuanin ari sa sang ema na thoklai de tan po tho chun zom lo kha himjok mai the ne YouTube channel thin khata ta po kalo hmuwa maxwell company hi enga sas lang ang khoi lawa enga I le khabu zor kha kan sum hmu na pui ber nei lo ti lampang deuh ta kha omin ka hria hei kan hriat angin phai le tiang wala ta poni edtech ti te edtech company te e-learning te tam tak om ta ni khang hoina an ti ber kha chu I
online te khatiang te khanin online course ang te chi te khan zuar ta a khatia student te zirlai tana anlo lei kha an sum mu na pui barani a chonin khami ba ka khanin khami sales va khoi khar lo khanin khami company chung han management team te chi thang khang khachun oma kan thra thiam vek thoina rin oma an sum mu na pui bar chu khami certification course va zor akhani khata khatiang che khanin mix wela po anti pui bar chu enge le khabu va zor khani mai ta kha an sum mu na narani a chu wang chuanin mix wela po hi sales company dikta kha anni chu achunga kan lo tarlan tong khanin nokri te linkedin kan ti te indeed te khatiang vela na kan han apply khanin control tu re chiang takin an ziak ta chuanin offer letter a khanin control tu re chiang takin min pe bokta a chuanin training kan nei ani emo probation period kan ani emo khata khanin kan title kha danglam chung lo manager anga min hire ani chuanin khami kan training chung emo probation period kan nei chung po han manager title kha kan nei char tho kha adanglam lo ani chu niam do atanga vatrana manager ini theina tan chumi atang chun I thanti kha umngai lo kan training khanin manager ni turing kan training a probation period a manager ni turing kan training a khami kan title kha kan training le kan probation period chung khanin adang lam ngai chung lo ni chu khalai vela kha kan lo soifi duwa enge maxwell vela khanin manager role va apply a noi de atanga lo thantir le khatiang te kha thina kha na deal tu le apply tu te nava deal tu te po khan ching ta kan riat apoimo a job description te JD vela anzia kha chiang ta kan sira kan na apply po kha offer letter min pe khanin enge kan title enroll nge kan play tur de kha ching ta kan riat kha poimo ani chu chuanin company sang hianin incentive nei dante bonus nei dante ain ang lo thin ta athena chuanin commission base ang chia phei chuanin tian sales kan vanei khanin chutiang zat target kha kan lo nei ta noi sari noi riat kan nei ta khata khan chumi percent chui changang ti ta kha umta chu ba ka chun sales a po hianin kan lu yan atlang pui thu in ka soi to ang khanin fixed salary kan nei ta entinan in cheng singa ka lo hlo ta ni fixed salary kha cheng singa ta khami ba ka khanin company khanin target min peta ka tho chung khanin khami ka target ka achieve ani chuanin bonus te emo incentive kha umle thina ni chu khami keima hlo ba ka khanin khami ero kha chu chi sang company policy sang in an lo wangin asoi vek thailo wa kalphung kha chu ama ero chu training laya maxwell khakan lo sei kai le loknga training laya fixed salary engma lowa in chorlai taka kha thil fel hlel ve doing ka ria khalaya kha adil tu te po kan chiang lo nge nava deal tu te po kan chiang lo nge o ti kha ril ruwa lo omani chu achan chu na kan dila ka soyang khanin khami company kan tho don che khan offer letter kan dunga khata kan hlo za tur te engkim incentive kan nei don pon incentive policy te tiang khanin bonus sang chi te po chiang taka tarlan kha thina kha tiang ang kha kan lo tilawa kan lo dong lo ni kha chuanin dan anga legal action kha lak mei turani na zong de le enge na thok mek te le la zong tur te poning su mu phur na kan nei ve ti kha hriat turania achan chu mx well ani emo na kena company sang pon lo lu tang mizorama po khatianga khanin na ruak te pon lo pos zelanga chon hlo zat te deal theichin te khatiang khan chi sang an lo la si amang khata khanin kan film khur thiam ve poimo khop maya eng company nge ka tho na tur company hi ani ti hi kan zir chin nge ya poimo khami kha kan hrianga chumi hnuwa chuanin eng hna nge ka apply tur chuanin JD te kan dilanga khami HR te hena te po khanin JD te kan dilanga job description mo chuanin eng hna nge eng role nge ka play dona ti ang chi vel zong ka tho tur te le enge ka title tur te kan hriat chin poimo ta chuanin khami ba ka khanin ka soitong khan khami interview kan lo peta interview kan pek zo che khanin offer letter kha kan ngai poimo nge tur ni agreement ang CMO le company policy kan dong nge tur ni khami kan don lowa offer letter po kan chang lowa khami company kan thok mol to pani chuanin eng chebar po lo thlengta sela dan anga tran chan tur kan nei che ema dan anga tran chan tur kha kan nei lo tu kani chuwang chuanin hemi offer letter hi company la thok le turte le hun sang na la thok kual tur te poniang chu kan tho don chuanin hemi hi kan ngai poimo nge turani zoram pon YouTube channel ti hi ka lo siam ve heta hianin zoram pon na thok sang te lo kom chho ve zel katuma video te po ka lo upload ve zelanga khongai takin ka video te min lo en saka min lo like sak tur te khan ka som cheu ni chu ka lo me